Ассаляму алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам вешімдікі да қаға бойле мәлімат. Борчухрах қасабасындаки ешіл ада соқағында құрыжылар асфальтның екінші қатыны төше башладылар. Бұндан дағары ел қызметшілері мелепші соқағындаки ішлеріні де бітірелер. Мұхберлеріміз о ерде болындылар ве тавсилатларнен пайлашмаға азырлар. Каток деп адылдырылған құрыжылық техникасы асфальтны таптай. Оның sıcaklığı 150 градустан зияде. Объектте ондан зияде адам çalışа. Құрыжыларға 6 нұсқа техника ярдым еті. Борис Андреасян асфальтоукладчик машинасындан сон уст қатыны көрекнен тегізлей. Яш егет енді 3 елдан берле ел қызметшісі оларақ çalışа. Бұйенгел ішдегіл хамма мерақлым. Борис ось ішінің нәтижелерінен әр вақыт ғорурлана. Расскажите, что сейчас делаете? Сложно? Нет, все легко, просто лопатами подравниваем вот края под бордюрами, вот где укладчик не достает углы. Подравниваем просто лопатами, граблями этими. Бұл аптаның сонына жет тыш қызметшілері ешіл ада соқағында ел құрыжылығыны толысынен екіленмегеп ниет етелер. Оның ұзынлығы 200 метрден зияде. Борчухрах қасабасындаки мелепші соқағында ел 95%-ға азыр. Әнді бордюрлар ерлештірілді, қалдырым бар. Тек ел сызықлары қалды. До конца этого недели постараемся заниматься уже благоустройством прилегающей территории, освещением, дорожной разметкой, пешеходными переходами, чтобы в течение 10 дней последующих, я думаю, уже завершить полностью этот объект и сдать объект в эксплуатацию. А вы думали в 10-м? Он яшлы Али Муратов чоқтан берлі тегіз еллар ақында арзу еті. Әнді омында аяқ машинасының кезе білежек. Сначала дорога была плохая. Я не мог кататься на велике. Теперь она хорошая, я могу кататься на велике. Мейлепші ве ешіляда соқақлары бұл Борчухрах микрорайонындаки мектепке алып келген эки эсас ел. Тамамшу себептен хавсыз ве кейфетлі еллар адлы программа бойынша капиталь құрыжылығы бұл еллардан башланылды. На сегодняшний день еще 3 дороги включены непосредственно в эту программу обустройства. То есть до 2020 года будут проасфальтированы еще 3 дороги в районах компактных поселений, микрорайон Фонтаны, которые будут вести к школе номер 44 в частности. Мелепшеви ешіляда соқақларында елларының құрыжылығы 10 күнден сон екерленмеге планаштыралар. София Шукурова, Мухаммед Зикирияев, Эльдар Заитов, Миллет үшін. Туман қыранлық ве yolsuzлық. Ахмечет қасабасының сакинлері бойлы проблемлерге шикайет етелер. Меселелеріні чөзмек үшін тоз ве кілері. Мескен коммуналь қожалықның қадимлері ве ерлі сакинлер тупландылар. Корышывның нетіжелері бізім левқамызда. Понимаешь, нервничаешь уже, когда начинаются вот эти проблемы, спрашивают, какие у вас проблемы. Да проблем вообще никакие не решены были. И до сих пор не решаются, по крайней мере. Ахмечет районының сакинлері дайыма япрақ яқынлығына шикайет етелер. Қойы түтін evлерде дуйыла. Әршей ажық қоқуй ве бұл ал балаларда пейда олған аллергияның себебі ола. Урмет етіңіз, балаларымыз бар. Бұл bizim кележегіміз. Бұл балалар хаста өсежеклер. Кележек несілінің алы не олacak? Biz özümüzге душманмыз mı? Тереклерден түшкен япрақларыны яқмақ бойын қолайлысыдыр, дей атеш яққанлар. Хама экологлар бұна қаршы чықалар. Түтінде сақлыққа зарар кетірген мадделер чоқ. Бұндан да ғайры бұл қафылы иштір. На сегодняшний день правилами противопожарного режима данное действие запрещено. В случае выявления данного правонарушения сотрудникам МЧС будут приняты соответствующие меры. Bunun üçün kollektiv şikayetini yazmak yeterli. Yaprak yakılığı için para cezası vatandaşlarımız için 2000 rubleni teşkil etti. Fizik şahıslar için 6000, yuridik şahıs ise 150.000 ruble tölemek gerek olacak. Mikrorayonunun da bir meselesi var. Munda sokak yarıqlatığı yok. Onsuz insanlar endi çok yıllardan beri yaşaylar. В дороге находимся. Если мы свернем сейчас на грунтовую дорогу, наверное, есть вариант, что мы поломаем. О дорогах пока молчим, по крайней мере, освещение должно быть какое-то. İşler plan boyunca alıp barıla mikrorayonunda teller pek eski. Bu sebepten hoşma kıyınlıklar meydanға çıqa. Kommunal hizmetke müracaat etken sakinlerge böyle cevap verdiler. Там сети, понимаете, были сделаны еще, наверное, в 90-х годах, и они были сельского типа, так скажем. Они, конечно, к городским сетям не стыкуются. То есть у нас трехфазные сети, там однофазные.
Bu yıl Cumhuriyetinin bюджетінден Ахмечетінің 115 соқағында фенерлер елештірілуіне пара айырылды. Николай Коноваловның сөзлеріне көре 3 ел девамында шер тулу шекелде яқырланacak. София Шукурова, Эльмас Аблакимова, Рафаэль Вахидов, Виталий Голубев, Миллет үшін. Нюрнберг трибуналының халқара құқық принциплеріне ғайрадан назар ташламақ. Ялтада 4-ші халқара ilmi форум кечірілді. О 20-ші асырның еңмеш ордаваларындан бірінің 74 елғына бағышланды. Анда сәсечілер, алимлер ве фальжелер чықышта бұлындылар. Иштиракчилер Нюрнберг жерияны аққанда субет кечірділер. Потому что в наши дни в многих странах, в том числе и в Латвии и в других странах бывшего соцблока, некоторые политические партии, где они даже у власти находятся, пытаются из фашистов сделать неких героев, которые боролись с коммунистической властью и так далее. Хотя на самом деле это было не так. То есть даже если мы берем, кому они клялись в верности, это был лично Адольф Гитлер. Даже не Германии, ни какие нацистские идеи, лично Гитлеру. Конференция нәтижесінде 20-ші асырның объектив тарихыны бөлме кереклігі ақында резолюция қабыл етілді. Форумның 2-ші күні Гурзуфта артек бала мерkezінде кечедек. Ахмезжетте квартираны қырсызлавында шекленілген 2 адам яқыланды. Оларының арабасында қомжылық илванлары, фотоаппарат, қадын тоны, мобиль телефонлар тапылды. Бұндан да ғайры анда парик ве сақте сақал барыда. Ярамы ниетлі адамлар мескенлерінің қонақ байларыны көзетув камераларындан бақа еділер. Бұл етіп evде бір кімсе қалмаған вақытны белгілі еділер. Ичкі ішлер везірлігінің қадимлері боле уч қырсызлықта іштірак еткенлеріні тәнледілер. Жинай іш açılды, олар 6 елға жазатлықтан марум етіле біле. Қырымда бұтын Русия баларға ұқықы ярдым күнінің қайдаттылар тедбірлер ярмаданын әрбір көшесінде кечірілді. Ахмезжетте ачық семинар ве викториналарының меркезі Франкодына китапханасы олды. Анда тақиқат ве ұқық қорчалайжы дірелерінің қадимлері 9-ші ве 11-ші сыныфлар талибелерінен құрышыв тешкілеттілер. Анда еледен зеден сан іштірак етті, консультацион нұқталар да çalışты істегенлер бедава ұқықы ярдым ала білділер. Проблемы с жильем, проблемы с документами, как там льготы определенные и все в этом роде, что дети, которые там остаются без родителей, с опекунами, какая им предоставляется помощь и так далее. Қырым пайтақтының 200-ге яқын яш спортчысыны тағзирледілер. Бұл алтын, күміш ве тунчи шаретлері ве готов к труду и обороне адлы бұтын Русия беден тербесі бойынша спорт комплекс шәдетнемесі олды. Hatırlatamыз 2014 senesi sentябрінің борынден Владимир Путинның тешебюсінен ГТО тапшырылуы епсі Русия талибелері үшін көрсетілді. 2017 senesinden башлап әлінің епсі яш категориялары ГТО тапшырмақ кереклер. Эти значки для кого-то очередные, для кого-то первые, но это действительно шаг в том направлении, в котором вы движетесь. Неважно, что это будет – спорт, искусство, наука. Важно, что это ваши достижения. Это лишь первые шаги. И уверен, что эти значки помогут вам в развитии тех навыков, которые у вас на сегодня есть. Хочу попросить только помните тех людей, которые привили вам любовь к спорту. В первую очередь родителей, тренеров и педагогов. Бүгін дүнияда телевизионсасында çalışқан бір қадим Озен ат байрамыны қадете. Оны 1996 senesi 10 тешкелятының Генераль Ассамблеясы тешкелеткен ада. Бұл күні телевизион қадимлері адеттін же çalışалар. Оның үшін байрамны чекімлерде, студияларда режиссер пультлар огынде қадетелер. Мевзонын девамы левхамызда. Телевидение бізім яшайшымызда мұйым ер алды ве бүгін интернет ұқым сүрсе біле мавы экранлар күн біревде яқыла. Телевизион бұл хаберлер, яйынлар, ток-шоу, мультфильм ве да чоқ мерақлы шейлер. Қырымда енді 4 ел берлі Қырым татар милет телеканалы çalışа. ОМ регионал емде халқара вақаларны айдынлата. Бұл хаберлер мұйты бұл ерде иш геже күндіз қайнай. Бір мұхбир өз левхасын азырлай. Султания Ситакаева медени форум ақында репортаж азырлай. Келечек авто девамында есе жанлы эфирде хаберлерінің алы барыжысы олacak.
Здравствуйте, в эфире новости, в студии Султания Истакаева. Сегодня в программе. Хаберлер муреретini o 4 yıl evvelsa tamam butun dünya televizyon kunu kelgen edi. Bugun emlevhat izmekni metin yazmakni öğrenmekten gayrı faaliyetinin çeşit sahalarını yaxşıca anlap başladı. Biz bir sahada inkişaf etemiz. Bu tibbiyet, siyaset, iqtisadiyet. Şunu bilmege tırışamız ve şu sebepten şunu öğrenemiz ve inkişaf etemiz. Dilara Seytinanova o'z faoliyatini Saba programmasından başladı. Başında muharrir olup çalıştı. Sonra alıbarıcı oldu. Şimdi o ictimai rolikler ve vesikalı filmlerini çıkara. O Millet Menligi adlı leyhanın hazırlığında iştirak etti. Benim için bu proyekt boyunca çalışmağa pek mühim bir iştir. Çünkü ben çeşit türlü insanlarla konuşam, tanışılam ve onlar hakkında bizim halkımızga hikaye edim. Millet telekanalı yıl mükemmelleşe o seyircilerinin keniş dairесini kaplap ala. Onun xadimleri adamlarının çeşit kategoriyalarına uygun kelgen kontentini yaratalar. RTPC filialının müdiri 1958 senesini oktyabr ayında peyda olgan edi. 60 yıl devamında radyo teslim edici merkez büyük iş becerdi. Efir yayınlavı rakami signalga geçti. Крым переходит на цифру. Цифровое телевидение за счет того, что позволяет в одном канале, в одном мультиплексе вещать до 10 программ обычной четкости и радиовещания, то есть сразу несколько сервисов, то введение дополнительных мультиплексов в перспективе позволит, может быть, и ультравысокой четкости. Работы ведутся. Rusya'da rakami efir yayınlav tasvirden keyfiyeti eleşmesinden gayrı kabel ve Sputnik operatorlardan farklı olarak bakıf üçün törevlerini iktisat etti. Onun için rakamga keçiv bütün dünya tendensiyası sağlamaktan gayrı ameli fayda getiriyor. Naciye Vasiliya Mehmetova, Dmitriy Nizavoy, Aslan Zivadinov, Millet için. Qırım paytaxtında «Меня сигарету на конфету» adlı akция keçirildi. Onu tibiyetçi gönüllüler teşkil ettiler. Bugün bütün dünyada tütün içmekten reddetuv kunu kaydetildi. Onun için tibiyetçiler anketa soravını keçirdiler ve tütün ketirgen zarar hakkında beyannameler tarqattılar. Devamı levhamızda. Ахмедет волонтерлары кеткен адамға tütün içmekнің zararı hakkında malumat kayıtlarını tarqatалар. Оларның арасында Георгиевский adına Tıbbi Akademiyanın studentleri бар. Это важно, так как большинство сейчас населения курит, и это очень негативно влияет на здоровье человека. И эта акция призывает к отказу для того, чтобы оздоровить население. Ахмедетнің сакины Олег Дронов 5 yıl tütün içti. Bir kaç kere bu zararlı alışkanlığını taşlamağa tırıştı. Bir yıl evvelsi niyetine yetti. Endi sağlığına şikayet etmey. Сила воли, да, тоже много значит, но все равно это такая зараза, что от нее не так просто избавиться. Tibbici studentler şehirlilerge adetten tış şekilde tütün içmekni toxtatmağa çağıralar. Gönüllüler sigar yerine konfet tavsiye eteler. Tütün içmekten reddetuv konu dünyanın bir sıra garbi memleketlerinde kaydetili. Onun yıl noyabrın 3. cuma akşamı konu ötkereler. Esas maksat cemaat arasında böyle zararlı alışkanlıkını eksiltmektir. Tütün içiliği akciğer onkologiyasından ölümün esas sebebi sayıla. 18 до 40 лет больше курят мужчины, женщины меньше. Я понимаю, что это получается так, что детородный возраст, поэтому они себя берегут, свое здоровье. Bir yılda tütün içken adam sigar satın alınıvına kararının 30.000 ruble masraf etti. Bundan red etilse en azdan bu paralar adamın yanında kalır. Da ziyadesi ise onun sağlığı saklanır. Sultaniya Istakayeva, Diana Bekmambetova, Rafael Vahidov, Millet için. Шымды қадақаға бұл хаберлерінің епсі реклама бөлігінден соң ава редетіні қачырманыз. Қайырлы ақшамлар.